Пришел, был кем, что танымаем, сен кім боласың? А, ты кто? Мен Айдар боласың, Айдар. Какой еще Айдар, а? Қазар азалым, азар азалым, сыйғыларым, айқырым. Инну? Именно? Ильнура больше похожа. Ну, мен шуны білем, что Ильнур юламада точно болмайчак. Чөнки ул булса миңа игътибар булмай уже. Анда микрофонлар китә, Путиннар килә, Новодворская чего стоит. Үз ұстағы, ерсы, танылған Рүстәм Гизатуллин. Сәлем. Ну-ка, күләлік. Почти оқшаған еді. Мен